Om Swastiastu. Doh, semeton tiang sareng sami. Yen orang demen gati kena tiangi. Ngomileten lomba mesatwa Bali. Perindikan Festival Bahasa lan Sastra. Sane kekaryanen oleh Mbok Lambren Tiangi HMJ Bahasa Sastra Indonesia lan Daerah Undiksa. Napi mawe nanti tiang ibu tu Esa Pratama merasa demen gati. Nentan jatios wireh lomba sekali puniki. Becek pisan anggen ngelestariang budaya Bali ne. Napi malih satwa Bali. Ake medue tetua sana becek anggen tiang lang semeton tiangi meparisolah. Sana dahat wang yang tiang. Para panureksa lomba atau panitia lomba ni puniki sane wang yang titiang taler. Satuan tiangi ingin punika memurde. Ilutu token ike ku. Inggih kawiten titiang satuani. Ada tuturang satu. Ilutung teken ike ku. Ilutong sedok mesayuban di beten kayune saget di ngehe ike kuonya selibo kene munyine preh asah kene lah curi dope masa nujan taruh kene jok kewa pesan ali ama aduh apa bencaro kene masan corona karo kene kantri awake sing bani pesu ngolong rumah dogena aduh iya ngetang awake sing ngamah-ngamah aduh maro keto munyine ikaku lantas ilutung maken tong ngesento saget topokino ikaku praake saja mirip tu nama lantas ilutung ngomong nimbal keku suat cai mesto meseselan jangan ngelak-ngelakin awake dogenan cai nai awake napoken tos melah ditu dau tu kacencingi ada pondok untuk pondok gelah i kaki prodong di sisi nabiani liu aja ada punya biu abulan ane subuh liwat awake man liwat itu biu ne wayah gede-gede mirip jani subuh pada nasa suat cai meseselan gitu jelak awake mai awake aja kamu sebarengan corona bin satu ang cai corona na saya mungkin hilang tuh di gumine iraga harus bisa hidup tekan i corona nih corona nggak cai alasan tuh sing ada amah-amahan uyat ben cai ketok-tok nas cai nah aduh dia naik cai pedih aja awake sake walu awake demen masih ninghang nanging engkenang kamu sawira pondok ke entor joh tu kacencingnya linggah tur ke pesan liwat kamu nyana abdo buayo caplok ke awake payu awake amor tawa-tawa gati cai nenek maro keto munyene keku lantas ilutong mesaut tang cai adi blok aja cai ini nyangetang awake lak cai kaden dua ngangi cai gandong awake ngliwat tu kaje ya subana ka ditu awake ne menek ke punya biune cai nongos di bongko punya biune yen mambi tetelu cai bese awake dah dua oh gaya alo santo
Agak cai ketemu ajak wake yang sing mati berdini cai ulian sing ngamah-ngamah maya wake ajak kamu sebarengan. Aduh cung do naik cai pergi ajak wake. Nah jadi wake bareng subuh mai subuh kamu jadi menek cai jadi ketundun wake. Nah, yang kene kan demen awake, ayo jalan. Gelesang satu enggal, menjalan kone ajak ke dua si barengan. Ilutung megandong ditundun ikeku, ngeser perjalanan ikeku not ye, sawi keraya dua kelangi. Ilutung sambil lango kejungit ditundone ikaku. Oh, nih tinggalin cai dua kelangi. Cai mula tu sing percaya teken ibu. Betaro bang icenen cai kebisan. Ujang tu sing anggon cai. Cai ini tawa-tawa geti. Sajan itu awalnya lebih asing juari. Awalnya sebuah nawang bisa ngelangi cara kene. Nanging awalnya ngekoti. Yang sengaja nang aja awalnya sing mengujang-ujang awalnya. Beli awalnya nak. Bila beli awalnya tuh. Oh, cai lebihan sing juari. Mai engalnya menjalan. Awalnya belayah gati nih. Geenggal kau ngantak di sisen tu kade. Lantas bareng menjalan tur sagat ngenah ada pondok. Pondok kento gelah kaki prodong. Ditu lantas ilutong tolah ngiwasang kaki prodong. Kekaden ilutong pondok kento suwo. Cok ngengalan yo menek kepunya biune aneh sebuah membuah nasa. Gelesang satu enggal ilutong ngempok biu mas ane subuh nasak duang boleh tor pelute amah mah ke dadu. Iko ku bang kulit ne dogen. Pra, lutung. Cai aje awake man kulit biu ne dogen. Cai mau bogen awake neneng. Awake milihan biu ane melah bang cai. Anto biu ne nu sepet. Awake senyak bang timpale ane jele-jele. Pasti ane paling melah bang awake. Anto selalu megelu-gelu iko gua gedek sawira ilutong tuseng sadinut tekan janji. Jak iyo pragat man kulit biu ne dogen. Sedang itu ilutong sama biu nasa. Lantas teko kaki prodong apa tumbal anjing. Tur ngomong. Pra, ilutong ini. Amah biwa wake. Pocor awake nanam miara membuah nasa. Jani lah macang polonan ilutong ini. Tinggalin notokan iko ku. Lantas ia mongkap di betempu nyambiu ni. Begitu orang ini lutong, nanging munyin itu sing nekat. Kenang orang ini lutong ni aduh, kaki subuh pau benar aduh. Weh, lutong, aduh. Weh, lutong tuan, aduh. Kaki subuh pau benar aduh. Kaki prodong mau jalan, adeng-adeng ngintip ilutong. Oh, lu gitu. Jani lah karmacang polonani. Krano ilutong kaliwat teman kenani ama nasa. Tuseng tahu teken tekan bayu. Sedang itu ilutong ama nasa. Lantas kalau ketumbak ban kaki prodong. Salam dari Binjai.
Mati cai ni. Lantas ilutong kedumba ban i kaki prodong benang lambung ni. Lantas ilutong menggelobok ke tanah. Ilutong tak ada ke pondok keban i kaki prodong. Maan belutong jani. Ika kuono ten ke pondok ni. Ditu tapukino ilutong bebedik angkiane mirip lakar mati. Ditu ilutong orang kekuo ujang cai mai warau nem awake lakar mati. Awake tu sing satinut tekan janji ento biune manes gati mirip ne subadane karmu palu awake ulian nyemak gae demen memaling jani awake ngurain cai apa dusen cara awake memaling cara awake melah cai hidup jani dak cai melah cai nyemak gae maro keto munyene ilutong lantas ilutong mati iko kuo majalan berdidine ngemulihang kanggo ange kulit biune amah. Ingat ya tekan munyene ilutong ule jani tu sing lakar ngemaling lakar selek nyemak gae melah melaksana melah katepukin inggih sawaton tiang sareng sami wantah asapunika satwani mangken iraga patutne ngresepang raosne ilutong mekire mati selek nyemak gae tu sing memaling tur melah hidup apang dadi anggon bakal hidup inggih Ratu hidup dane puputang ditiang antuk paramu santi Om Santi 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 Om